Ake ngibingelele njalo ngaso lesi sikhathi samanje ngithi baphila abantu kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Kunemibuzo mhlambe engisuka ngiyithola ebantwini abangabe befuna ukuyizwisisa. Namhlanje njengoba ngilana ngize ukuzophendula leyo mbuzo, abantu bazwisise bathathe nabo bafake emqondweni yabo. Ungalokhu ubuza into esuka iphenduliwe esikhathini esiningi, ngoba uma ngabe sithe sakunikeza ithuba sakuphendula, sisuka siphendula wona oye wabuza leyo mbuzo emveni, bese uyayithola-ke impendulo. Kuningi manje engikuthole ebantwini bengabe befuna ukukubuza ukuthi kungabe kwenzakala kanjani. Kodwa-ke namhlanje ngizokhuluma ngendlela yokuthi abantu bafanele ba-understand-e ngesiLungu. Don't compromise things ngesiLungu, yabona. Ungathathi enye into oyizwa komunye umuntu uzoyithatha uyifake kulokhu mina engisuka ngikwenzela khona, ngoba izinto zehlukene. Yikho ngesintu sisithi thina izikhwama zehlukene. Awungeke uthathe isikhwama sakwaNkabinde uzosiletha kwaDlamini uthi wena sizosebenza ngakwaDlamini. Angeke sisebenze ngakwaDlamini ngoba into nento, umndeni nomndeni usuka unikeze isikhwama sawo oyiso esisuka kwasemandulo. Yingakho namhlanje njengoba ngifike kule ndawo kuba nokukhona ukuthi mhlawumbe abantu bayakwazi ukwethusela abantu ngezinto ezithile. Uthola ukuthi uma ngabe usulandelela ngendlela, uthola ukuthi lokho osuke wena ukutshelwa ngumuntu mumbe akusikho lokhu thina esisuka sikwenza, kodwa thina sinolwazi lethu, ulwazi nzulu olusuka emadlozini ethu nakumakhehla ethu, okhokho bethu, okuyizo izikhwama abebevele bezithwele kwasemandulo. Kungenzeka mhlawumbe uthole ukuthi omunye umuntu wayenesikhwama sokushayisa ngezulu. So, yingakho-ke leso sikhwama awungeke usithathe wena uzofaka izinto zempiliso ngaphakathi ngoba sisuka siyisikhwama esingcolile. Ngingaqonde ukusho lokho noma ngingaqonde ukukhuba abanye abantu, kodwa bengizochaza ngokwesintu esiphelele. Omunye umuntu uyakwazi ukuthi anikezwe isikhwama sokuletha into entshontshiwe nokulapha umuntu onama-fits kuphela. Yingakho-ke uma ngabe sikhuluma ngalolu hlobo, akumelanga uthathe lesi sikhwama sakho ubese uyasimosha ngezinye izinto ongazinikezwanga wena, ngoba idlozi lakho lisuka likunikeze zona lezi zinto zombili. Lingithole kahle bantu abadala, lingi-understand-e njalo, ngoba kubalulekile ukufundisa ngesintu nangokupheleliswa, ngokubana isintu sethu sase-Afrika sijulile bantu abadala, akusikho ukuthi mhlawumbe yinto yokufanisela. Namhlanje nje uma singakhuluma iqiniso siqedisise, okunye nokunye sithathe umuthi osesibhedlela bese siyathatha nalo liphilisi elisesibhedlela, lisuka kuyo imithi yethu yesintu, izihlahla lezi esisuka sizigubha. It is then that bayakhona uku-extract-a into ethile kuyo lento mhlawumbe osuka uyisebenzisile ukuthi ukwazi ukwelapha. Mhlawumbe sithi ba-extract-e ijusi yesihlahla noma bagubhe impande base befaka a certain ingredient ngaphakathi ukuze ikwazi ukusebenza leyo noma yelaphe loyo mkhuhlane ongabe usuke ukuphethe wena. Bengithi ngilibingelele ngisazobuya njalo nokuningi sizofundisana ngalolu suku lwanamhlanje.